پهلوان ترکمنستان خلعت سبز دارد. بیاید اکنون یک لحظه با Boyataki Sabir Namoyanday Kuwait Mahdi Hassan with white yaktar representative of Kuwait Mahdi Hassan. Boyataki Sabs Namoyanday دوری اولی ویدانداری نیروسنجی اولی پهلوانان وزنی تو 65 کیلو رو یک جا تماشا خواهیم کرد و در مبارزه که میبینیم اکنون این دو پهلوان که یکی از ترکمنستان است و دیگری مهدی حسن از کویت رقابت رو اینجا هم شروع کردند. قاعده های گوشتنی ملی گوشتنگیری چندان مرکب نیستند. پهلوانان الکی از رفتی میدانداری خود از لحظه های اول هم کوشش میکنند که به اشتباه راه ندهند و حسن مهدی پهلوان کویت اشتباه کرد که با ورزشگری ترکمنستان همرایف عبدالعزیز الکی امتیاز اول بدن بهاگذاری شد. عبدالعزیز اینجا هم از سر آستین یا حریف چندان مناسب فرصت را خوب استفاده نکرد، اشتباه نمود، آگاهی گرفت. آگاهی است و بعداً تنبیه دوی ملکه تقدیری نیروسنجی رو حل و فصل میکند و زری به پهلوان ترکمنستان داده شد و کوازمایی پهلوان کویتی چندان جالب توجه نیست براستی و عبدالعزیز هنرش اندکی فرق میکند. میبینیم که ملکه در این جریان برای استفاده اصول سر کتف هم امکانیتی دیگر رو پیدا میکند. نه، فرصت رو از دست داد. هم بدن و هم پهلو امتیاز دارد پهلوان سبز پوشی ترکمنستانی و دوری اولی نیروسنجی های پهلوانان رو ما تماشا داریم. نوروز شما را بار دیگر دوستان عزیز بینندگان همیشه تلویزیون ورزش مبارک میگویم. تنتنه های جشن نوروز بین المللی امروز هم خیلی باز با یک شهامت و شکوه دیگر دایر خواهند گردید در قصر تنیس و مجمع ورزشیابی شهر دوشنبه که بسیار هم مناسب است برای برگزاری چهاربینی های سطح بین المللی و در همین مجمع با نفوس روزهای چهارم، پنجم و ششم ایون اولین بار در تاریخ ورزش کشور مسابقه گراند پری در رشته جودو برگزار می‌گردد و این امکانیت را پهلوان ترکمنستان به وجود آورد. پهلوی دوم رو هم مان خود کرد. دو پهلو در گوشتنی ملی گوشتنگیری حلال است. پهلوان ترکمنستان عبدالعزیز همرایف در این دیدار کامیاب گردید و به مرحله دوم راه خود را هموار کرد. اکنون کدیر اکوس با همراهی ایدیبک سفر بعد چند لحظه به میدان میبرایند و کامیابی عبدالعزیز همرایف را ما هم تبریک میگوییم و این چهره با بهرام صوفیف از تاجیکستان در دوری دوم نیروسنجی خواهد کرد.
аниқтараш дар даври як ҳаштниҳоyии рақобатҳои чорумин мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе ки ин чорабинӣ чун гуфтем ки бо ибтикори бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе федератсияи гӯштини миллии гӯштингирии тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар рӯзҳои аввали офтоби баҳори оламафрӯз истиқболи наврӯзи бошукӯҳ таҷлил гирифта мешавад, баргузор мегардад ки ин ҳам як саҳафоти хеле ҷолиби гӯштини миллӣ дар соли 2023 маҳсуб меёбад. воқеан ҳам имрӯз барои чеҳраҳои намоён, барои афроди лаёқатманд ин бисёр имконияти хуби муаррифӣ ва боз кардани роҳи онҳо ба марҳилаҳои дигар дар арсаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. рақобати охирини як 16 ниҳоиро дар ҳамин вазн тамошо мекунем. Акус Кадир аз Туркия ва Идибек Сафаров аз ҷумҳурии Тоҷикистон. доварони имрӯзаро мебинем ки аз дигар кишварҳоянд ва довар чун равшан насабашро росӣ фаромӯш кардам, довари асосӣ аз ҷумҳурии Узбекистон аст. барои ҳакамӣ кардан албатта семинарҳои алоҳидаи омӯзишӣ чун роҳандозӣ гардид ва дар ин замина ҳам аллакай федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ муваззаф аст ки чунин чорабиниҳо ҳамоишҳоро барпо кунанд. ва Акус бо хилъати сафед аст. Идибек Сафаров паҳлавони мо сабзпӯши дар майдон буда. барози дар бораи дастовардҳои варзишии Акус чандон маълумоте ба дасти мо нарасидааст. Идибек ин варзишгари тоҷикистонӣ таҳти роҳбари Шералӣ Бозоров машқ меварзад ва оғози фаъолияташ ҳам аз мактаби варзишии ноҳияи Шаҳри Нав сарчашма гирифтааст. Шерзод Шайхов, Мирзо Шайхов ва боз ҳам Хуршед Сафаров ин нафароне ки бештар замони тамрин кардану ба ҳамон авҷи камолат расидани Идибек Сафаров як хизмати арзандае ҳам кардан. баъдан паҳлавони Туркия имтиёзи аввалинро аз варзишгари мизбон ситонид. оғози нерӯсанҷии паҳлавонон дар ин ҷараён чандон бад нест, аммо мухлисон бештар инҷо суратафзоиро тақозо мекунанд. Идибек бисёр паҳлавони чобук аст, аммо дар муқобили Акус варзишгари Туркия ҳоло андаке оҷиз монд. Кадир Акус ой ҳаракати варзишгари мо хеле муносиб аст. баъдан бале Идибек натиҷаро баробар кард.
ҳаракати саривақтӣ варзишгари сабзпӯши тоҷикистон доварро маҷбур кард ки ба ӯ имтиёзи аввал диҳад. бисёр ҳам ҷанбаҳои мушаххас мавҷуданд. ибтидо аз доштани сари остини ҳариф, аз гиребон, ҳаракат дар рафти истифодаи усулҳо, талош дар ҷараёни вақти асосӣ ҷиҳати амалӣ кардани матлабҳо ва ин ҷо ҳам қоидаҳои мушаххасу назорати се доварии болои гилем бисёр ҳам ҷиддӣ аст. имрӯз ки мо бо ифтихор аз нуфузи байналмилалӣ гирифтани гӯштини миллӣ сухан мегӯем, албатта ин ҳама паҳлӯҳои амиқу дақиқи гӯштингирӣ комилан риоя гардад. ин ҳаракати варзишгари мо бо заминаи андаки музаффариятро ҳам барои Идибек Сафару фароҳам овард. натиҷа баробар буд. Идибек як бадани дигарро соҳиб шуд ва ба пеш рафт. акнун як қадам ба пеш меравад. ишораи довар аст ки андаке ҷиддитар ин паҳлавонон муносибат кунанд ба рафти сабқат. қомати паҳлавони Туркия андаке баландтар аст, аммо Идибек аз ин ҳарос надорад. акус дар дақиқаи аввал хубтар ҳунарнамоӣ кард, аммо чун ба дақиқаи сеюм таваҷҷӯҳ мекунем ки аллакай варзишгари Туркия ба хатогӣ роҳ дод. ана ҳамин иштибоҳаш барои Идибек заминаи хеле мусоидро фароҳам овард ки баъд аз ду бадан соҳиби имтиёзи андаке баландтар паҳлӯ гардад. вақт ҳаст барои муқовимат, нишон додани паҳлавони Туркия, аммо сустии самти ҳаракат дар иҷрои усулҳои ин паҳлавонро шумо ҳам бинандагони азиз хуб эҳсос кардаед. Идибек дар ин раванд кораш бобарор аст. акнун саросима шуданаш лозим нест. дақиқаи охири мубориза бо ҳамон тарзи мушаххас ё муайяне ки акнун бидуни ҳамлаҳои босуръату хатарноки Идибек ҳам сипарӣ гардад, ин ҳам як восита ва як тактикаи дигари паҳлавонон ба ҳисоб меравад. ҳоло ки Идибек афзали худро боз дар ин ҷараён, дар ин лаҳзаҳо нишон медиҳад. барои суст гӯштин гирифтани акус акнун довар ҳам маҷбур шуд ки ба ӯ огоҳӣ диҳад. вақти дар ихтиёр доштаро инҷо ҳарду анҷом доданд. паҳлавони Туркия аз ин давр музаффариятро ба даст оварда натавонист. Сафаров Идибек аз ин давр комёб шуд ва ба марҳилаи 8-1 ниҳоӣ рафт.
تحت راهبری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی معرفی و طرح لباس های گوشتین ملی گوشتینگیری بسیار هم و با چندین برنامه های دیگری معاصر معرفی عملی گردیدن که امروز ما از جهانی شدن هم اگر گویم که نوروز افتخار میکنیم، از جهانی شدن گوشتین هم با سرفرازی افتخار میکنیم که بسیار دستاوردی ارزنده ورزش میهن محسوب می‌یابد. و گوراو از هندوستان و خلیفایف مولا رجب از جمهوری تاجیکستان. خلیفایف در ثانیه های اولی مبارزه دوری 1/8 نهایی غالب آمد و به مرحله دیگر رفت. برای تبلیغ کردن گوشتین ملی گوشتینگیری در دیگر کشورها البته این آغاز کار است که نمایندگان دیگر کشورها هم جلب گردند و نمایندگی ما در دیگر دولت‌ها باز هم تشکیل کرده شود. امروز هم این راه را دستاندرکاران بیشتر کوشش میکنند که باز هم در مسیر مظفریت‌های برنامه‌های مشخص موفق باشند و در این زمینه باز هم به نتیجه‌های بهتر نائل گردند. این نمایندگان کشورهایی که امروز از فدراسیون روسیه و از قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان و قرقیزستان و از ایتالیا و از ترکیه و از دیگر کشورهایی که به تاجیکستان آمدند در این استقبال نوروز بین المللی و در مسابقه 4 بین المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه نمایندگان خود را سفربر کردند و ما شاهد باز رقابت‌های جالب خواهیم شد. و مسلم بیگ کریموف پهلوان تاجیکستانی لباس‌های سبز دارد. چند هاو از تایپی چین با لباس‌های ورزشی سفید است. پهلوان مهمان از تایپی چین هم سالی پر در تنتنه‌های نوروز در مسابقه جام پایتخت جام رئیس شهر دوشنبه هم پهلوانان شرکت داشتند و خصوصا دخترانی که بسیار تا به مرحله نهایی راه خود را هموار کردند بسیار در خاطرات مخلصان گوشتین ملی باقی مانده. مسلم بیگ کریموف بسیار با جرأتانه به پیش می رود. راستی برای من بسیار افتخار است وقتی که داور از عربستان سعودی، از ترکیه، از ایتالیا با زبان ناب تاجیکی سخن میگوید. گیرید، ایستید، بدن، پهلو، حلال، این مایه افتخار و سرفرازی هر یک شهروند تاجیکستان است. کلکی ما به آن مطلب و آرزوهای چندین عصره که داشتیم رسیدیم. گوشتین رو بین المللی کردیم که بسیار هم امروز ما با افتخار و شکرگزاری از فضای آباد و آسوده وطن محبوبمون میکنیم که در این جشن‌های ملی و دولتی و در این ورزش در استقبال نوروز بین المللی باز هم یک تنتنه گوشتین ملی رو برپا کردیم.
پهلوانی تایپی چین اگر چونین به‌طرفی ظاهر کند مجازات می‌گردد، چون که اکنون اندکی عقب نشینی کرد، یک بار دیگر از میدان بیرون شد. این حرکت اولی پهلوان تایپی چین بود. در ادامه مبارزه امروزه در این ثانیه های آخرین دقیقه دوم مسلم بیگ راستی در حرکت های خود کاملا سهلنگاری را نشان نمیدهد، دلپرانه اینجا مبارزه میبرد. اما پهلوانی تایپی چین هم یک فرصت مناسب را دریافت و امتیاز اول را از پهلوان میزبان راستی به آسانی ستانید. چی مسلم بیگ گمان داشت که این نفر تصادفی است و میتواند در هر لحظه از او امتیاز گیرد. جدی‌تر باید عمل کرد و رقیب را به چشم کم نباید دید. دشمنت گر پشه باشد کمتر از فیلش مدان، چون رقیب است اینجا بسیار جدی‌تر و باز هم صمیمی‌تر به رفتی نیروسنجی باید که اعتبار داد. مسلم بیگ باید جدی‌تر، چون گفتیم پیش از آنه که به مرحله دیگر رود باید اینجا نتیجه را برابر سازد یا افضلتر هنرش را نشان دهد و امتیاز پهلو را مال خود کند، وگرنه در این فرصت ها الکی بسیار هم باعث تأسف خواهد شد. پهلوانی هندوستانی معلوم بود که هنرش چندان مقبول تماشابینان نشد، اما ورزشگری تایپی چین راستی از مسلم بیگ کریموف امتیاز ستانیدن این الکی افاده تجربه خوبی پهلوان مهمان است. اما آگاهی گرفت. دقیقه آخرین مسلم بیگ اندک جدی‌تر شد. اکنون مجبور است که صورت افزایی کند و رفتی سبقت رو هم باز اوج تازه دهد. بله، نتیجه را مسلم بیگ اینجا هم برابر کرد. بسیار با اصول سر کتف جهت استفاده این عملش خیلی هم پیش دستی و پیش تازی هم کردند که چند هاو دوامی مبارزه اکنون مشخص شد. گپ سری استفاده حرکت آخرینی
Муслимбек меравад. Каримов дар ин лаҳза акнун довар ҳам ҳақ дорад ки дасташро бардорад ҳамчун нафари ғолиб ва Муслимбек бо Мулло Раҷаб Халифаев дар сабқати аввали чорякниҳоӣ диддор анҷом хоҳад дод. ҳаводорони гӯштини ҷудо, гӯштини миллӣ воқеан дар Тоҷикистон зиёданд. дар кадом гӯшаи Тоҷикистон агар гӯштин барпо шавад, онҷо тантана барпо мешавад. аз ҷиҳати фаъолии мухлис ва дар маҷмӯъ тамошобини бештар дорад гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ. Баҳром Софиев аз Тоҷикистон ва Абдулазиз Ҳамроев аз Туркманистон. ин Баҳром Софиев аст, паҳлавони Кӯллобшаҳр. Тоҷикистонро дар чорумин мусобиқаи байналмилалии ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба гӯштингирӣ маърифӣ мекунад. 9 ё 10 карат чемпиони Тоҷикистон аст, агар иштибоҳ накунам, аз рӯи он фарзияи бештаре ки чун аллакай ин чеҳраро мо хубтар медонем, Зариф Назриев ва Хусрав Шоев ба марҳилаҳои асосии паҳлавонони Кӯллобшаҳр ҷиҳати омодагӣ ба ин мусобиқот эътибори хуб доданд. Абдуллои Ореф ҳоло боз чанд паҳлавони дигари ояндадори Кӯллобшаҳр Тоҷикистонро имрӯз маърифӣ хоҳанд кард. Баҳром Софиев аз дақиқаи аввал инҷо ҳам руҷӯъ кард аз боло, вақте ки ҳарифро дошт бисёр ҳам зери чанголи Баҳром Софиев қарор гирифтани Абдулазиз мушкилиро барояш ба вуҷуд овард ва ин ҳолат андаке тӯл ҳам накашид. рӯси Абдулазиз аз майдон берун мешавад ҳоло баъди фишори пуршиддати Баҳром Софиев. як тарзи доштани Баҳром Софиев хатар дорад, вақте аз сари остину аз гиребон бо суръат медорад. ҳоло ин раванд метавонад ки тағйир ёбад. ҳоло аз сари остини ҳариф гирифт, пушт мекунад. агар гӯем дар гӯштини миллӣ сари кетф пушт. чун мо аз сифоти гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ ҳарф мезанем, албатта дар майдонҳои мардумӣ бештар ин вожа роиж аст. пушт карда, пушт карда ҳарифро ба тахта пушт зад. акнун мо андаке боз ҳам муфассалтар ки сари кетф кард. дар 2 дақиқаи нерӯсанҷӣ ҳоло ҳарду
соҳиби имтиёз нашуданд. халифаев бо муслимбек каримов акнун дар даври аввали сабқати чорякниҳоӣ дидор анҷом медиҳанд. ҷуфти дигар ҳоло мо мебинем. абдулазиз паҳлавони сабзпӯши туркманистонӣ як ғалаба дорад ва бо баҳром суфиев ҳоло талошро барои дарёфти роҳхати марҳилаи чорякниҳоӣ идома дода истодаанд. заҳматҳои шабонарӯз ва талошҳои афроде ки имрӯз орзуҳои чандин насраи мардуми тоҷикро ҷомаи амал пӯшониданд дар саҳафоти варзиши меҳан бо ҳарфҳои зарин дарҷ хоҳад шуд. федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ бисёр ҳам тӯҳфаи арзанда дар ин рӯзҳои офтобии баҳори оламафрӯз ва бисёр ҳам муждаи неки наврӯзи байналмилалӣ. гӯштини мо ҷаҳонӣ шуд. 22 июли соли 2022 дар шаҳри тюрихи швейтсария ба ин санаи таърихӣ президенти федератсияи гӯштингирии тоҷикистон ва вазорати адлияи швейтсария имзо гузоштанд ва асоси воқеӣ пайдо кардан дар арсаи ҷаҳонӣ ва нуфузи байналмилалӣ гирифтани гӯштини моро дигарбора собит намуданд. паҳлавоне ки бисёр ҷуръат кард ҳоло бадан гирифт. имтиёзи аввалин мутааллиқ аст ба талоши баҳром суфиев. паҳлавони туркманистон як огоҳӣ дорад ва танбеҳ гирифт. ду мураббӣ дастаи туркманистонро мо албатта дар ҳайати доварон мебинем. ин ҳам хеле хуб ва як самти пешрафти гӯштини миллии гӯштингирии моро дигарбора нишон медиҳад. бисёр ҳаракати хуб анҷом дод бадан. паҳлавони туркманистон натиҷаро баробар кард. суфиев маҷбур аст ки роҳи дигарро ҷӯё шавад. охо ин ҳаракати паҳлавони туркманистон хеле хуб буд. мураббиёне ки чун коргардони мо ҳам пайхаст карданд ин чеҳраҳоро дарёфтанд. аз ҳаяҷонашон ва эҳсосоти зиёд аллакай пай бурдан мумкин аст ки имрӯз ҳам бо умеди бештару зиёдтар варзишгарони туркманистон ба тоҷикистон омаданд ки соҳиби инъомҳои идонаи наврӯзи байналмилалӣ дар тоҷикистон гарданд. $10,000 амрикоӣ барандаи медали тиллои мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри душанбе. $7,000 насиби барандаи ҷоизаи дуюм медали нуқраи мусобиқаи байналмилалии ҷоми раиси шаҳри душанбе ва ба ду зинаи сеюми ифтихорӣ $3,000 инъоми наврӯзӣ аз ҷониби дастандаркорони ин чорабинӣ тӯҳфа карда мешавад. суфиев иштибоҳи худро комилан ислоҳ кард. дар партофти андаке пештара натиҷагирӣ набуд ва баҳром суфиев дар раванди талошаш акнун хуб ҳунарнамоӣ кард ва соҳиби музаффарият шуд ва ба марҳилаи чорякниҳоӣ роҳи худро ҳамвор сохт.
در وزن تا 71 کیلوگرم بعدی تا خورید تیاری بیند نماینده جمهوری تاجیکستان کلیمزاد نوروز و نماینده فدراسیون روسیه تونیم جیباف. چهره های دیگر رو معرفی میکنیم. رقیب صوفیوف لاریتا یا خطک باسایف خواهد شد. غالب همین جفت حالا دلشادزاده علیبک نوکک عنوان داور درجه بین المللی را صاحب گردید. دو چهره که حالا معرفیشون کردیم لاریتا ساندرو لاریتا از ایتالیا، خطک باسایف از فدراسیون روسیه. امروز دو دسته مکمل از روسیه به تاجیکستان آمده. هیئت مکملش یک حرکتی خطک در اینجا هم خوب بهاگذاری گردید. باسایف در ثانیه های اول نیروسنجی مظفریت رو مال خود کرد. لاریتا رو بسیار هم دچار ناکامی کرد و به مرحله دیگر برآمد. باسایف با همراهی بهرام صوفیوف اکنون میدانداری خواهد کرد در جفت دویومی سبقت‌های 4-1 نهایی. شتوربابین رو ما راستی خیلی خوب میشناسیم. ارتیوم نام دارد. در مسابقه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آخر سال 2022 در شهر خوجند تا به مرحله نهایی رفت. استاد ورزش درجه بین المللی در جودو هم میان همتایان منتخب جوانان قاره آسیا یکی از بهترین ها محسوب می‌یابد. و جمیلوف پهلوان تاجیکستان با خلعت سبز به میدان می آید. و ارتیوم شتوربابینو گفتیم با این چهره که در چمپیونات مملکت به همان هیئت سگانه بهترین شامل شد و حق مبارزه را به این مسابقات پیدا کرد. محمد خالد جمیلوف ارتیوم شتوربابین جوانی که نظر ناگیر است اما بسیار استعداد خوب دارد. در مسیر تلاش های نمایندگان کشورهای مهمان
از ترکیه، هندوستان، باز از ترکمنستان، از تایپی چین، چون میبینیم از ایتالیا الکی نقص و مشکلات و کم بودن تجربه شون به مشاهده رسید که آنها حق مبارزه را به دورهای دیگر پیدا نکردند. شتوربابین آماده است که در مقابل پهلوان ما جمیلوف باز هم مقاومت سزاوار نشان دهد. محمد خالد جمیلوف артем با قامت راست با حرکت‌های خیلی جالبش محبوبیت خاصه دارد در میان مخلصان نه تنها جمهوری ازبکستان بلکه جمهوری تاجیکستان که چند بار به تاجیکستان آمد و از خود مهارت و هنر والا هم نشان داد. امروز یکی از مدعیان در سمت دریافت راهی پرپیچ و تاب و مشکلی مظفریت ها محسوب می یابد. بعداً به ارتیوم شتوربابین اکنون مطلب خود را اندکی هم باشد الکی عملی کرد. صاحب امتیازی اول شد. محمد خالد جمیلوف همه پهلوانان تاجیکستان رو ما میشناسیم، اما این چهره رو راستی من در مسابقات سطح باشکوه چندان ندیدم. راستی اصلا اکنون پدیده های نو ورزشگرانی که از دیگر منطقه ها نیز به چمپیونات امساله تاجیکستان آمدند، هیئت منتخب ما را مکمل کردند. این خوب است، اما محمد خالد اینجا آگاهانه شد برای سوست گوشتین گرفتنش. مسابقات چهارم بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گوشتینگیری در 5 وزن صورت میگیرد. بعداً به شتوربابین یک فرصت مناسب رو هم سفید پوشی ازبکستانی دریافت و نتیجه رو باز تغییر داد. دو بدن دارد ارتیوم و بهرام صوفیف غالب همین جفت را انتظار است. مهمانان ارجمند، مربیان، استادانی که امروز از دیگر کشورها تشریف آوردند، قیافه آنها را، چهره های آنها را، نفرانی که امروز هم میبینیم که به ارتیوم شتوربابین حقی استادی دارند، چهره ها را ما دیگر باره هم به شما معرفی میکنیم. یک هیئت مکملی کشور همجوار ما ازبکستان در مسابقه بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه شرکت دارند و راستی بسیار اقدام شایسته است. این هم انعام و تحفه ایدانه و قدرشناسی ورزشگران و خیرد شایسته
раиси шаҳри Душанбе ҷиҳати кори фардои босамар ва дастгирии ҳамаҷонибаи паҳлавонони мо дар риштаи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ маҳсуб меёбад. $10,000 беш аз $100,000 сомонӣ дар марҳилаи ниҳоӣ, $70,000 беш аз ин ҳам дар ба даст овардани медали нуқра. бисёр ташаббускории шоиста ва боиси аҳсану офаринҳо низ ҳаст. тақдири рақобат дар муборизаи паҳлавонон ҳалли худро ёфт. ҳоло ҳам аллакай биеда кун 7-8 сонияи дигар таваққуф кунем ва баъдан дар ин замина сухани бештар ҳам дорем. ой муҳаммад Холид ҳолате буд ки андаки фориғи кори худ шуд. ду бадан як паҳлу насиби Артём Штурбабин шуд ва бо ҳамин тартиб акнун паҳлавони Узбекистон ба марҳилаи дигар меравад. ман маъзарат мехоҳам аз бинандагони арҷманд, чунки Суфию бо Басаев рақобат мекунад. Штурбабин ҳоло ҳарифи худро баъди чанде мушаххас хоҳад кард. ва дар мавриди инъоми наврӯзӣ мукофотпулии мусобиқот чун баён кардем, дар мусобиқоти грандсламу гран-приву қаҳрамониҳои ҷаҳон ва дигар мусобиқаҳои тиҷоратие ки чун паҳлавонони мо бештар ҳамсафарбар мешаванд, чунин иқдоми шоёну арзанда нест. $10,000 амрикоӣ барости ин ҳам ҷои муболиға не. дар ҳақиқат ин ба хотири қавӣ кардани ана ҳамон муҳаббати ҳамешагии паҳлавонон дар ниҳодашон ки боз ҳам ин роҳро идома диҳанд. дурнамо ва рушди бемайлони гӯштини мо дар арсаи ҷаҳонӣ ин ташаббускориҳо пиёда шуданд. акнун баъди андаке акнун фурсат ҳам фаро расид барои маърифии паҳлавонони дигар. Нико аз Гурҷистон аст бо ҳамроҳии Музҳилла аз Беларус. Дмитрий Музҳилла аз Беларус ба майдон мебароянд. Чигадзе Нико аз Гурҷистон аст. ана ҳамин чеҳраи сафед пӯше ки ҳоло муаррифӣ шуд. Дмитрий Музҳилла акнун дар рақобати аввал ки озод буд, ҳарду озод буданд. дар нерӯсанҷӣ даври ҳаштякниҳоӣ ҳарду қарор доранд. Гурҷистон ҳам мактаби махсуси гӯштини аҷдодии худро дорад. дар ҷудо ҳам хеле чеҳраҳои номвару саршинос зиёд аст дар Гурҷистон. ва акнун дар майдони имрӯза акнун маҳорати ҳарду паҳлавоне ки фикр мекунам арзандаанд. ҳоло дақиқаи аввал аст. ба ҳар нав маълум аст рафти майдондории паҳлавонон варзишгари гурҷистонӣ имтиёзи баданро моли худ кард. در این بخوری خروجات نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان محیدین اسدالله.
ой ба сар рафтед аммо ҳолате ки довар баъди амри бале баъд аз амри довар буд ба сар рафтидани як хатар партофти хеле хуби ҳалол ин ҳам имтиёз ба назар гирифта намешавад чунки дастури довар инҷо комилан амри довар маълум буд ки истед гуфт. паҳлавони гурҷистонӣ андаке фаъол шуд. як имтиёз дорад. дигар бора ҳам довар бадан метиҳад. дуюмин бадан ба паҳлавони сафедпӯш варзишгари гурҷистонӣ дода шуд. ҳаракат комилан ба монанди гӯштини ҷудо аст. ҳаст паҳлӯҳои фарқкунанда, аммо ҳар касе ки ба ҷудо шуғул дошта бошад метавонад аз нозукиҳои гӯштини миллии мо ҳам пурра ҳам набошад, ба таври зарурӣ бархурдор бошад. яъне дар гӯштини миллӣ ва дар мусобиқаҳои мо метавонад ки дилпуррона гӯштин гирад. рақобати ҳарду паҳлавон ой ростӣ хостам баён кунам ки сус шуд, аммо ин гуфтаҳоро комилан паҳлавони гурҷистонӣ инкор кард ва нишон дод ки чунин нест. партофти хуберо анҷом дод варзишгари гурҷистонӣ ва соҳиби музаффарият дар даври як ҳашниҳоӣ гардид. нико бисёр ҳам аз худ як маҳорати воло нишон дод. аз ин марҳила ба даври дигар ба даври чорякниҳоӣ рафт ва бо штурбабин майдондорӣ хоҳад кард. собиқадороне ки имрӯз бисёр ҳам ин гӯшаро зебо карданд, ба сину соли худ нигоҳ накарда, афроде ки аз тамоми минтақаи тоҷикистон ба ин тантанаи наврӯз ба мусобиқаи байналмилалии ҷоми раиси шаҳри душанбе даъват гардиданд, албатта беинъому тӯҳфа нахоҳанд монд. қадршиносии афроди заҳматпеша ва собиқадор вазифаи ҷонии он нафароне маҳсуб меёбанд ки дар ин замина кори пурсамарро боз ҳам тақвият медиҳанд ва дар ин раванд ҳамон фард байт вирди забон мегардад, меояд ки бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир. аз ҳамин шахсиятҳои таҷрибадору аз инсонҳои закиву соҳибмаърифат сабақ омӯхтан вазифаи мову шумост. боварӣ дорем ки имрӯз мо аз он тантанаву аз он як шаҳомат ва нуфузи шоистаи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ васф хоҳем кард.
нуризода ё нуризаде паҳлавони эронӣ ки гасим ном дорад бо либосҳои сафед ба майдон омад. Кӯгановро мо мешиносем. хурсанд кӯганов паҳлавони ҷумҳурии тоҷикистон сабзпӯше ки ҳоло ҳаракати аввалаш чандон муносиб набуд. паҳлавони эронӣ ростӣ аз чанголу аз ҳаракатҳои аввалаш собит мегардад ки нафари тасодуфӣ нест ва инҷо ҳам бо як ҷуръату матонату ҳунари волои худ дилҳои мухлисони гӯштини миллии моро шод мегардонад. кӯганов аз ин варта аз ин ҳолатҳо мехоҳад ки зудтар раҳо ёбад. бибинед ба қомати рост кӯганов паҳлавони мо хурсанд гӯштӣ намегирад, чунки хатарро акнун барояш варзишгари эронӣ ба вуҷуд овард. довар маҷбур аст ба рафти сабқат боз диққати ҷиддӣ диҳад, чунки ҳарду паҳлавон дар идомаи мубориза имтиёз надоранд, аммо саҳлангори сафедпӯши дар майдон буда як бор ҳам бале ба назар гирифта шуд. баъдан акнун барои хурсанд ин чандон натиҷаи хуб нест, чунки хавфу хатар ҳам дорад. паҳлавони мо бояд аз ин ҳам хубтар ҷиддитар ба рафти сабқат муносибат кунад, яъне ҷараёни рақобатро тезонад. дар ҳар маврид ин варзишгари эронӣ метавонад ки як мушкилии дигарро барои хурсанд кӯганов ба миён оварад. аз ин нуқтаи назар паҳлавони мо ба имтиёзи аввал қаноат накунаду боз ҳам муборизаро пуршиддатар созад. ой бисёр ҳам хавфу хатари зиёдро барои паҳлавони мо ба миён овард. чунин лаҳзаҳо бибинед ки чӣ самар медиҳад. варзишгари эронӣ акнун фаҳмид ки рафти нирӯсанҷӣ ба самти чап тарафи рост муносибтар аст ё тарафи чап. ҳамлаҳоро боз ҳам бештар мекунад. кӯганов гӯштингирияш суст шуд. талоши паҳлавонони вазни то 65 килоро мо дар марҳилаи як ҳаштниҳоӣ тамошо дорем. ҳало ки берунаро паҳлавони эронӣ ҳадафи истифода қарор дод, аммо
با نگاه داشتن فاصله ببینید که چندان رجوع نمیکند. اعتبار که نمیدهد نتیجه بخش انجام نمییابد این حرکتی پای در پای پهلوانی سفید پوشی ایرانی. اما فعال شد، نماینده ایران فعال شد. 34 ثانیه دیگر کوگانوف یک داور اکنون فهمید که کوگانوف خرسند وقت رو کشال میدهد، او را مجازات کرد. از آگاهی باز هم تنبیه. آی 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 بسیار هم حرکت سری وقتی بود. انا این کاری دیگر، انا این لحظه خیلی خوب و مناسب رو هم اکنون دریافت کردن، پهلو گرفتن بسیار هم در روند تلاشی کوگانوف خوب به نظر می رسد و پهلوان ما اکنون در دقیقه آخر بسیار از خود متانت والا نشان داد. استعدادش هم جالبتر بهتر به نظر می رسد. 15 ثانیه دیگر و چی پرتافت آخرین شبهناک بود، چی که داوران اینجا خلاصه عمیق نبرآوردند. 3 بدن و 1 پهلو دارد ورزشگری ما. در مکتب مهارت عالی ورزش چون تمرین میکرد و ورزشگری ایرانی امروز هم چون در دیداری اول گفتیم که آزاد بود. گسیم و اینجا روشن داوری مسابقه امروز از جمهوری ازبکستان از داوری مرکز. گسیم بسیار جهد و تلاشش در دقیقه های اول نمایان بود، بعدا 2 بار به اشتباه را داد. خطاگی هایش زود زود به نظر می رسیدند. پانزده ثانیه وقتی خیلی کم گسیم در اختیار دارد. از پشت سر زیر کردن هم خطر دارد و هم غیر قاعده است. گسیم اشاره میکند که پهلوان تاجیکستانی گوشتی نمیگیرد. اعتراضهای گسیم به همین خاطر است. ثانیه های آخرین دیدار پهلوان ما اینجا آگاهی دارد و تنبیه نیز دارد، اما 3 بدن دارد و 1 پهلو. کاملا افضلیش رو در میدان نشان داد. این یک واسطه تاکتیک است، نه آن طرزی که کوگانوف گویا گوشتی نمیگرفته باشد یا اشتباه کرد. و خصوصا در ثانیه های آخرین در اکثر نوعهای ورزش و خصوصا در جودو هم چون این لحظه ها رو صرف نظر میکنن. هیچگاه با اون تندروی و بعضی حرکت هایی که خود پهلوان اشاره میکند اعتبار نمیدهند. فضا رو اندک نورانتر میکند حرکت گوسین، اما داوران باز هم از ما خوبتر میدانند. این لحظه رو دیگر باره تماشا میکنند. اگر خرسند نفر تصادفی میشد هیچگاه 3 بدن و 1 پهلو امتیاز نمیگرفت. دستفشاری گوسین کمی به احترامی نسبت به جریان گوشتینگیری است و خلاصه داوری بالای گلیم رو میبینیم. انا همین حالتی بحث برانگیزه که ما دیدیم دیگر باره هم از نمارهای تکراری ثابت گشت. 2 تنبیه دارد. با سر رفتیدن این پهلوان ایرانی چون گفتیم خطر داشت، این رو هم داوران
акнун ба хулосаи мушаххас омаданашон лозим аст. вақт ҳам хеле тӯл кашид, андаки машварати довари болои гирем баъдан бо доварони кунҷӣ буд ба роҳбари болои гилем. хурсанд кӯганов паҳлавони умедбахши мо ҳоло инҷо интизор мешавад ҳамон 3 сонияи боқӣ мондаро. гусейн бошад баръакс умедвор аст аз рафти ин сабқат натиҷаи дилхоҳро, ҳоло ки ягон имтиёз надорад ва акнун танбеҳи паҳлавони мо барои он бисёр заминаи хуби музаффарият шуда метавонад агар паҳлавони мо танбеҳи дуюмро диҳанд. ва ман фикр намекунам ки дар 3 сонияи вақти охирин доварон хулосаи амиқи худро чунин мебароранд. ин ҳолати ба сар рафтидан андаке пештар чун манзур кардам ва дигар бора ин лаҳзаҳоро ҳам якҷоя тамошо кардем. таваққуф бештар шуд. гаштаю баргашта ҳамон ҳаракатро дигар бора дидем ки ба имтиёзи бадан қадрдонӣ гардид. гӯштин мегиранд 3 сонияи дигар паҳлавони эронӣ суратафзоӣ мекунад ки инҷо ҳам бо ҳамин тартиб акнун рафти муборизаи паҳлавонон хотима ёфт. хурсанд кӯганов дар ин дидор комёб шуд ва ба марҳилаи чорякфиналӣ рафт. идибек сафаров комёбиро дар даври аввал соҳиб шуд. ҳунарашро бо кадир акус аз туркия дидем ва паҳлавони афғонистон юсуф муҳаммад ном дорад. сабзпӯше ки ҳоло дар майдон аст. идибек баъди ба даст овардани як ғалаба ҳоло бисёр хоҳиши зиёди гӯштин гирифтанро дорад. муҳаммад юсуф паҳлавони афғонистон дастонаш дар камараш ҳастанд ва агар ман ин як лаҳзаи сухан гӯям шояд шумо шубҳа кунед, аммо вақт нишон медиҳад.
ки дар муборизаи имрӯза чӣ ҳунар дораду масири талошу муборизаҳо киро то ба кадом марҳила мебарад. либосҳои мушаххас дуруст ё чӣ тартибе ки бадовар аз рӯи ҳамон қавоид қоидаҳои гӯштини миллии гӯштингирӣ писанд наомад. Идибек Сафаровро остини паҳлавон чун гуфтем дар ин хусус ки ба талабот ҷавобгӯ нест. ҳоло як комиссияи мушаххасе ки инро ҳам назорат мекунанд. баъди тавсия Идибек Сафаров акнун баргашт ба майдон, омода аст ки нерӯсанҷиро идома диҳад. дигар бора ҳам як эътироз буд. дигар бора мутасаддиёни ҳамин бахш ҳамон озод будан ё лаҳзае ки бо он таҷҳизоти аллоҳида ва махсус остинҳои паҳлавонон ҳам ба монанди ҷудо инҷо санҷида ва дурусту мушаххас баъдан тавсия дода мешавад. ба ҳамин хотир буд аз берун баромадани Идибек Сафаров. рақобати охирини 8-1 ниҳоии паҳлавонони вазни то 65 кило. баъди нерӯсанҷиҳои 4-1 ниҳоиро мо якҷоя тамошо мекунем. муҳаммад Юсуф як ҳаракати худро инҷо ҳам ба ҳамон истифодаи усули сари китф нишон дод, аммо ба таври касбӣ набуд. доз ҳам дигар бора муҳаммад Юсуф ба саросимагӣ иштибоҳро медиҳад. ба шикам афтид. суст гӯштин гирифтани худро дигар бора ҳам нишон диҳад ё ислоҳ нашавад. аллакай хавфи огоҳӣ ӯро таҳдид мекунад. ин тарзи сари китф кардани Идибек чандон мақбул нест. довар иштибоҳе ки аз ҷониби муҳаммад шуд хуб пайхас кард. барои нодуруст доштани сари остини ҳариф ба муҳаммад Юсуф огоҳӣ дод. акнун муҳаммад Юсуф боз ҳам ҳаракати сари китфи худро нишон дод. фосиларо риоя накард. аз ҳамин нуқтаи назар муваффақ нашуд. паҳлавони сабзпӯши Афғонистон оҳиста оҳиста акнун роҳи талоши паҳлавонон бояд пуршидатар шавад. Идибекро ҳам акнун довар барои суст гӯштин гирифтанаш муҷозот кард. ҳар ду огоҳӣ доранд. паҳлавони Афғонистон талошояшам чандон хуб ба назар нарасад, аммо дифоъ карданаш, бартараф намудани ҳолатҳои мушкил ба он замина гузошт ки Идибек имтиёз ситонида натавонад.
бадан ҳаст. паҳлавони мо соҳиби имтиёзи бадан шуд. муҳаммад юсуф андаке барои бартараф кардани ин вазъият кӯшиш ҳам намуд, муваффақ низ шуд. рости гӯштингирии ҳарду паҳлавон чандон ҷолиб нест. идибек дар дидори аввал хеле фаъол буд. ин дар марҳилаи 8-1 қарор доштани ҳарду паҳлавонро як бори дигар собит месозад ва инҳо бояд бо як дарки масъулият дар марҳилаи 8-1 талош варзанд ки ба даври баъдӣ раванд. вақт ҳоло ҳаст. муҳаммад юсуф инҷо аз ҷониби духтури мусобиқа тавсия небуд кӯмаки тиббӣ мерасонанд. идибек сафаров албатта бо ишорае аз худи мураббияш ҳам барои тақвият додани маҳорати худ ҳамеша таҳти роҳбарии шералӣ бозоров машқ мекунад ва алон ҳолаташ хуб аст барои идомаи роҳи босамари сабқатҳои боқимонда. аз ин давр ҳам соҳиби инъом шавад, соҳиби имтиёз шавад, ба даври 4-1 меравад. баъд аз амри овар иштибоҳ барои идибек ҳам ки аз сари остин нодуруст дошт. паҳлавони мо ёдовар мешавем ки ҳам огоҳӣ дорад ва ҳам як бадан. دقیقه آخرین باز هم پهلوانی افغانستانی اشتباه کرد، تنبیه گرفت. چهار، سه، دو، یک وقت به انجام رسید. ایدیبک سفرов با یک بدن حریف را دچار شکست کرد.
Мизроб Шоев, Садриддин Обидов, Холмаҳмад Толибов, Носир Бозоров, Маҳмадулло Абдуллоев, Саади Маҳдиев, ин ҳама Сабзалиев, боз ҳам довари дигар Хайрулло, мураббии собиқи шаҳри Душанбе, Муҳаммад Довуд Одинаев, ҳамаи собиқодарони гӯштини миллӣ ҷамъ омаданд. Албатта мо чун дар ибтидо ҳам гуфтем ки имрӯз аз таҷрибаи пирони кор бояд ба таври васеъ истифода кард. Шогирдони арзанда, сазовор, меҳандӯст, ватанпарварро тарбия кард ки ин ҳам як ҷузъи фарҳанг аст варзиш. ва биёед дӯстони азиз акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати хеле ҳассос. нирӯсанҷии аввали чори якниҳоӣ миёни Молло Раҷаб Халифаев ва Муслимбек Каримов сурат мегирад. ҳар ду паҳлавон аз ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳар ду ҳам ҳарифонро дучори нокомӣ карданд ва ба ин марҳила омаданд. ба марҳилаи нима ниҳоӣ ғолиби ин ҷуфтро хат мегирад. ой имтиёзе нест токунун. довар имрӯ ҳам ишора мекунад. Молло Раҷаб аввалин нафаре дар Тоҷикистон, дуюмин нафаре дар Тоҷикистон маҳсуб меёбад ки унвони қаҳрамони Федератсияи Россияро дар риштаи гӯшини ҷудо ба даст овардааст дар вазни то 66 кило. ин соли 2019 буд. ва як фарзанди бароманди тоҷик ҳам Расул Боқиев дар чемпионати Россия сазовори мақоми аввалзинаи ифтихорӣ шудааст ки ин ҳам барои мо намунаи ибрат ва ифтихор ҳам ҳаст. Халифаев бо либосҳои варзишии сафед аст. аслан зодаи ноҳияи Рашт ва паҳлавони сабзпӯш аз Хуталон аст, аз Қубодиён ё Қумсанги. ой бадан бале. довар инро ҳам тасдиқ кард ки партофти Халифаев ба имтиёзи бадан арзанда аст. Муслимбек Каримов дар ин ҷараён як ҳаракати дигараш ҳам чандон муносиб набуд барои имтиёз, аммо ҷаҳду ҷадалаш чандон самар намеоварад. талоши ин паҳлавон ва Молло Раҷаб Халифаев медонад ки ҳоло даврҳои баъди ӯро дар пеш аст. бо таври мушаххас ва муайяни ин лаҳзае ки мебинем бисёр ҳам ҷасорат мекунаду боз дар рафти талошаш бибинед. қариб баробарӣ аст ба истиснои як ҳаракати хуби Молло Раҷаб Халифаев ки ӯро соҳиби имтиёзи бадан гардонид. Муслимбек ҳам сазоворона мубориза мебарад. майдондории ҳар ду паҳлавон акнун шиддати дигар мехоҳад.
халифаев ки имтиёз гирифт дилпур аст. ой бисёр ҳама ҳаракати хубро анҷом дод. бале боз ҳам нерӯсанҷӣ идома меёбад. аз он ишорае ки довар кард ҳоло дар табло ягон тағйирот нест ва пешсафӣ моли варзишгари сафедпӯш аст. як дақиқа бештар вақти асосӣ боқӣ мондааст. муслимбек роҳҳои дарёфти имтиёзро ҷустуҷӯ мекунад, аммо инҷо огоҳонида мешавад. муслимбек акнун огоҳӣ дошт, инҷо танбеҳ гирифт. моло раҷаб халифаев соҳиби як имтиёз аст, имтиёзи бадан. вазъияти муслимбек чандон хуб нест. ростӣ хеле мушкил аст барои муслимбек. касбияташ сустар ё пасттар аст, гӯем иштибоҳ ҳам нест, чунки бисёр маҳорати моло раҷаб халифаев дар сатҳи зарурӣ аст. як мактаби қавии омӯзиши куштини ҷудоро хусусан дар федератсияи россия пушти сар кард. вақтҳои охир дар шаҳри екатеринбурги федератсияи россия тамрин менамуд ва акнун идомаи сабқат доварон инҷо машварат доранд ки тарзи доштани паҳлавон чандон муносиб набуд аз рӯи қоидаҳое ки дар гӯштини миллии мо мавҷуданд ва чӣ хулосагирӣ мекунанд. назди боз ҳам назди роҳбари гилими якум меравад. инҷо сармураббӣ ишора мекунад ки аз агар варзиш худи коргардониро нишон диҳад, дақиқан ҳамин аст. ишора мекунад ки аз сари остин ва ҳамон истилоҳи тапонча кард, яъне дуруст дошт. инро ҳам акнун хуршеду байдуллоев тасдиқ мекунад. роҳбари гилеми якум, сармураббии мунтахаби гӯштини миллии гӯштингирии тоҷикистон. дидед? бале, бо ҳамин тартиб акнун паҳлавони кабудпӯш барои ин хавфу хатар эҷод карданаш аллакай муҷозот мешавад. идомаи талоши паҳлавон акнун ин лаҳзаҳое ки чун гуфтем дар мубориза, дар талоши паҳлавонон акнун бо суратафзоӣ зарурате надорад, чунки вақт анҷом ёб бо як имтиёзи бадан сафедпушти раштонзамин дар ин дидор ғалабаро моли худ мекунад ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад. халифаев ин даврро ростӣ бисёр эҳтиёткорона ва дилпурона пушти сар кард. ҳам эҳтиёткорона ва ҳам дилпурона, чунки матлабаш маълум буд ки ин ва чунин ҳам ҳаст ки бисёр нафари сазовор аст барои ширкат дар марҳилаи ниҳоӣ, барои дарёфти мукофоти ёлии мусобиқаи байналмилалии ҷоми раиси шаҳри душанбе. ва вақт нишон медиҳад акнун то ба кадом сатҳ паҳлавонон омода ҳастанд ва майдони имрӯза чӣ тақозо дорад. тантанаи наврӯзро ба мардуми шарафманди тоҷикистон, ба тамошобинони телевизиони варзиш муборак мегӯем. саодату баракат ва суботи комилу
саломатӣ бардавом ба ҳамаи мардуми тоҷикистон орзумандем. аз баҳори умри мову шумо чуни як соли дигар ҳамсипарӣ гардид. боз шодкомиҳову боз ҳам музаффарияту пешравиҳоро дар соли ҷорӣ бароятон орзумандем, чун фасли эҳёи табиат ва соли мардуми тамаддунофари тоҷики наврӯзи байналмилалӣ имрӯз ҳам тантана дорад, ҷашнҳои бошукӯҳ. ва дар баробари ин силсила чорабиниҳо имрӯз ҳам чорумин мусобиқаи байналмилалии ҷоми раиси шаҳри душанбе дар ин кохи муҳташам тантана дорад ки мо паҳлавонони муваффақро ба шумо муаррифӣ хоҳем кард. баҳром суфиев ва басаев. хеттак басаев аз федератсияи Россия. паҳлавони мо бо хилъати сафед аст. хеттак дар муқобили варзишгари Италия Лорито хеле ба осонӣ ғалабаро ба даст овард дар сониyaҳои аввал ва Суфиев паҳлавони Туркманистонро мағлуб кард ва ба ин марҳила роҳи худро ҳамвор намуд. баҳром бисёр бояд эҳтиёткор бошад. паҳлавони федератсияи Россия бисёр аз нозукиҳои гӯштини ҷудо бархурдор аст ва ҳамчунин аз самбо омехта будани ду мактаби қавии гӯштинҳое ки асосгузори ё тавлид кунандаи ин варзиши самбо Россия бошад, боз ҳам дар ҷудо ҳам аллакай як мавқеъ ва нуфузе дорад. паҳлавоне ки бо либосҳои сабз ҳоло майдондорӣ мекунад. басаев. баҳром намеҳаросад, аммо сину солаш ҳам ба ҷое расидааст. 9 дафъа дар чемпионати Тоҷикистон натиҷаи арзанда мақоми ифтихориро дар гӯштини миллии самбо ва ҷудо моли худ кардан, ин ифодаи таҷрибаи ғании Баҳром Суфиевро дигарбора нишон медиҳад. ба тадриҷ ба оҳистагӣ кор ҷонок намешавад. инҷа бисёр ҳам фурсати муносибро дарёфтан лозим аст ва зуд ба ҳуҷум гузаштан лозим. дар талоши паҳлавонон акнун мебинем ки Суфиев як ҷуръат кард, он ҳам беподош намонд ва барои баробар кардани натиҷа ҳоло Басаев роҳҳои дигарро меҷӯяд.
Xetak Batsayev. Ой, бисёр ҳам хатар. Бисёр ҳам хавфи зиёд дар ин ҷо паҳлавони моро таҳдид мекард. вақти начандон зиёд ҳар ду паҳлавон дар ихтиёр доранд, дар талошу дар такопӯи зиёд аз паҳлавони Федератсияи Россия баҳром ба монанди Молораҷаб Халифаев чун як имтиёзро моли худ кард ва фақат назорат карда истодааст рафти сабқадро. боқимондаи вақти хеле камро ки аллакай сонияҳояш боқӣ мондааст. ой бисёр ҳам як чархиш ҳаракати бо суръат буд. Суфиёв инҷо андаке нигарон аст ки чаро ба ӯ баҳогузорӣ накарданд, аммо имтиёз ҳам набуд. ростӣ суратафзоӣ дар иҷрои амали паҳлавони тоҷикистон буд, аммо ба имтиёз арзанда набуд. Басаевро воқеан қуввааш ҳам дар ҷараёни талош акнун чандон беш нест. муҷозот шудан маънои онро дорад ки масъулият эҳсос карда шавад. баъдан ҳаст бедуни муболиға паҳлавони тоҷикистон имтиёзи аввалро дигарбора ҳам соҳиб шуд. ду бадан гирифт. 7 сонияи дигар. вақти хеле кам. акнун Басаев бисёр ҳам хетак хастаҳолии худро нишон медиҳад. қудрати баробар кардани натиҷаро надорад. ин танҳо дар сурате ба миён меояд ки Басаев соҳиби имтиёзи паҳлӯ гардад. Сомон Маҳмадбеков Басаевро хубтар мешиносад. бале, имрӯз ҳам меҳмони мусобиқоти имрӯз аст Сомон Маҳмадбеков ва Баҳром Суфиев паҳлавони ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин марҳила натиҷаи беҳтарро ба даст овард. бо ҳамроҳии Халифаев акнун майдондорӣ мекунад. Суфиев дар вохӯрии ниманиҳоӣ ва ду рақобати дигар боқӣ мондааст дар сабқатҳои 4-1 ниҳоӣ. баъди чанд лаҳза Штурбабин бо паҳлавони гурҷистонӣ ба майдон мебарояд. در وزن تا 86 کیلوگرم وادی غفوری تیاری بینند. نماینده جمهوری قزاقستان اسحاق رحمتوف و نماینده جمهوری بلاروس ایوان دوبینا.
штурбабин Артем, чун гуфтем назарногир аст аз чеҳрааш ба Сомон Аламов хеле наздикӣ дорад, монандӣ дорад. Сомон Аламов ҳам ана ҳамин хел дар ҳамин Сомон дар вазни то 60 кило. мураббиёни мунтахаби ӯзбекистонро инҷо мо як лаҳза тамошо кардем. чеҳраҳое ки бори аввал нестанд ба тоҷикистон ташриф меоранд. ҳамкориву муносибатҳои хеле ҳасанаи мо дар самти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш воқеан солҳои охир бо ҷумҳурии ӯзбекистон густариш ёфтааст. ин раванди талошҳои сарони ҳарду давлат ба рафти боз ҳам корҳои босамару натиҷабахш замина гузоштин. бисёр хубу мусоид аст. ҳоло ҳам акнун талоши паҳлавони гурҷистониро як лаҳза дидем. Тучигаидзе Никоро мо дар муборизаи азим пештар дидем ки паҳлавони Беларусро мағлуб кард ва Штурбабин дар муқобили Ҷамилов як тан аз чеҳраҳои начандон намоёни гӯштини мунтахаби Тоҷикистон комёб шуд. ҳарду паҳлавон ростӣ арзанда ба зинаҳои баъдӣ ҳам ҳастанд. ва бештар инҷо ҳам тавсияҳо аз фосилаи дур ба Штурбабин ки бале ҷиддитар муносибат кунад ба рафти сабқат, боз ҳам фаъолтар бошад, чунки гурҷиҳо ҳам бисёр таҷрибаи ғанӣ доранд. паҳлавони тасодуфӣ аз Гурҷистон ба Тоҷикистон намеояд. имрӯз акнун маълум шуд ки мунтахаби Гурҷистон, Ӯзбекистон то ин муддат дар вазни то 65 кило ҳамчун муддаиёни хеле арзанда талош доранд ва дар зергурӯҳи болоӣ акнун Халифаев ва Баҳром Суфиев қарор доранд. ғолиби ин ҷо ба ин давр мебарояд ва боз дар рақобати охирин ки нирӯсанҷиҳо миёни Идибек Сафаров ва Коганов сурат мегирад. ҳаракати варзишгари гурҷистонӣ буд акси амалро бисёр ҳам дар мавриди муносиб Артем Штурбабин дарёфт ва соҳиби имтиёз шуд аллакай. ҳарчанд ки вақт зиёд аст, аммо Артем ба ин қаноат намекунад. варзишгари гурҷистонӣ бошад. бубинед зуд он чеҳраҳое ки имрӯз ростӣ меҳмони Тоҷикистонанд дар наворҳои шумо пайдо мегардад. ҳам мураббиён, ҳам ҳайати мукаммале ки имрӯз ба Тоҷикистон омаданд дар оғози наврӯзи Фаррухпай дар ин тантанаи гӯштини аҷдодӣ мо мусобиқаи байналмилалии ҷоми раиси шаҳри Душанбе ширкат дорам. басо боиси ифтихор ва сарфарозӣ ҳам ҳаст ки мо шумораи мусобиқаҳои байналмилалиро ҳам инҷо бештар мекунем ва ба ин васила дар ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллии гӯштингирӣ аллакай заминаи мусоид фароҳам шуд. Артем ҳам соҳиби имтиёзи дигар шуд, яъне бадан, ду бадан. ин натиҷаи хеле хуб аст. Штурбабин пои росташ осеб дидааст ва фикр мекунам ба ёрии таъҷилӣ тиббӣ ниёз надорад. бале рақобатро боз Штурбабин идома хоҳад дод.
варзишгари гурҷистони бисёр ҷаҳду ҷадал дорад. талошаш бубинед дар як кӯшиш ду амалро иҷро кард. боз ҳам ҳаракати сеюмаш инҷо ба ҳалуки беруна эътибор медиҳад. комёб намешавад. боз ҳам артём бештар дифоъро ихтиёр кардааст. агар чунин худро вонамуд созад, дидед зуд довар ба ӯ огоҳӣ дод барои кашол додани вақт. ана ҳамин тартиб оҳиста оҳиста роҳи талоши паҳлавононро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор месозад. албатта паҳлавоне ки музаффарият меорад муваффақ аст. штурбабинро дар назар дорам ки ду бадан дорад. сабзпӯши гурҷӣ дар идомаи талошаш боз як имтиёзи баданро ҳам аз даст дод. бо се бадан артём штурбабин узви мунтахаби ҷумҳурии ӯзбекистон дар риштаи ҳам курашу ҳам гӯштингирӣ ва дар ҷудо чун гуфтем ки миёни ҷавонон натиҷаҳои арзандаи мусобиқоти фароқоравиро дорад. ой 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 ох 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 варзишгари гурҷӣ инҷо комилан тақдири нерӯсанҷиро ба нафъи худ сомон дод. довар имтиёзи ҳалол дод ва фикр мекунам ки инҷо ба кӯмак ё ба наворҳои сусткардашуда ё такрорӣ ниёз дорем мо ҳам ва хусусан довароне ки биёед як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунем. ой 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 ҳалол аст. як бори дигар бубинем. аз ин самт дақиқан ҳалол аст. фикр мекунам иштибоҳе нест, чунки купру кардан дар гӯштини миллии мо нест. як ҷаҳон ташаккур. тасдиқи ин гуфтаҳо як бори дигар бардоштани дасти паҳлавони гурҷӣ аст. ҳар ду шона пушти сари артём штурбабин дар замин буд. чӣ хел ҳалол нест? комилан ҳалол аст. ва паҳлавони гурҷӣ дар ин ҳолат бубинед ки чӣ гуна ба бох рӯбарӯ шуда буд ва худро аз ин вартар раҳо кард ва ба марҳилаи нима ниҳоӣ рафт. ба рақобатҳои ниманиҳоӣ роҳи худро боз ҳам ҳамвор кард ва ҳарифи паҳлавони гурҷиро мо баъди чанд лаҳза ба шумо маърифӣ месозем. бисёр ҳам фурсати муносиб буд. охирин рақобати 4-1 ниҳоyии вазни то 65 кило. куганов паҳлавони ҷумҳурии тоҷикистон хурсанд ном дорад. охирин сабқати 4-1 ниҳоyӣ ва баъдан нерӯсанҷиҳои ниманиҳоии вазни то 65 кило боқӣ мемонад ва баъдан мо ба вазни дигар мегузарем. кугановро дидем ки дар муборизаи аввалаш дар даври аввал озод буд ва дар рақобат миёни паҳлавони эронӣ комёб шуд ва ба ин давр омад. идибек сафаров ҳам ду ғалабаро моли худ кард. яке муқобили акус кадир аз туркия ва баъдан муҳаммад юсуф варзишгари
афғонистонро ҳам дучори нокомӣ кард ва ба ин марҳила ҳаққи ширкат намуданро пайдо кард. хурсанд кӯганов як вақт як лаҳзае ки рауф ҳукуматов дар мактаби маҳорати олии варзиш оид ба намудҳои гӯштин ба ин чеҳра ҳам тавсия медод агар иштибоҳ накунам ва ба тадриҷ роҳи худро аз овони наврасӣ ҳам хуб бо муваффақона идома дод ва дар хусуси чӣ тавр марҳилаҳои санҷиширо пушти сар кардани варзишгари сабзпӯш гуфтем пештар. кӯганов барои нодуруст доштанаш муҷозот шуд, огоҳӣ гирифт. шидо дар ҷудо аст, мо пештар ки талқин ба ҷудо дорем ва имрӯз ҳам аллакай вирди забони шидоҳо зуд лаҳзаҳое ки мебинем дар талоши паҳлавонони тоҷикистон дар марҳилаи чорякниҳоӣ ки хеле ҳам бо шиддат ва бо як ҷиддият ҳоло талоши паҳлавонон боз ҳам хубтар ба назар мерасад. кӯганов вазъияти иддибекро ростӣ андаке мушкил кард. дар ҳамин лаҳзае ки мо мушоҳида кардем ва иддибекам аз ин ҳолат худро канор гирифт, бартараф кардем вазъиятро. боз ҳам талоши паҳлавонон идома меёбад ва паҳлавони гурҷистонӣ ғолиби ин ҷуфтро интизор аст. ман эҳсос мекунам ки мулло раҷаб халифаев бо ҳамон паҳлавони гурҷӣ барои мукофоти арзандаи ҷоми раиси шаҳри душанбе майдондорӣ мекунанд. вақт ба ҳар нав нишон медиҳад инҳо воқеан ҳам ҳарду сазоворанд. ҳам мулло раҷаб халифаев ва ҳам варзишгари гурҷӣ ки нав артём штурбабинро дучори нокомӣ кард. иддибек назди духтури мусобиқа меравад. бале инҷо ҳам дастури довари бойлои гилемро бояд ба инобат гиранд. духтури мусобиқа дар ин гӯша ҳоло фурсат ҳаст ки ба кӯмаки иддибек шитобад ва мо чун гуфтем дар мавриде ки тақдири рақобатҳо чӣ гуна ҳаллу фасл мешаванд, хурсанд кӯганов интизор аст ҳарифи худро аз хурд то бузург тифлӣ буд, домони модар. ин сухане буд ва дар бағали гарми падар, дар оғӯши самимии падар тифле ки хоб аст. бубинед чӣ гуна шавқу муҳаббат ва самимият ба куштини миллии гӯштингирӣ зиёд аст. агар 10 соат низ майдондории паҳлавонон сурат гирад, ягон нафар аз ҷои худ бар намехезад ва ин маҷмӯаи варзиширо тарк намекунад. ин ифодаи он аст ки аз қадимулайём таърихи 5000-солаи гӯштини миллии мо аз насл ба насл боқӣ мемонад. пирони барнодил, афроде ки имрӯз воқеан ҳаст аз замзамаи гӯштин сухан мегӯянд, аз шаҳомати наврӯз, аз васфи чеҳраҳои мӯътабару бозӯи қавӣ ва боз ҳам чеҳраҳои намоён ва тантанаи наврӯзи оламафрӯз, наврӯзи байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллии гӯштингирӣ ки мо албатта
اینقدر غمخوری و توجه بیشتری سرور معظم ملت رو جهت عملی کردن نقشه های چندی نسره مردم تاجیک امروز هم البته از این با افتخار سخن میگوییم و بعد اونه که چون طرح لباس های گشتین ملی آی 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 ها نتوانست که امتیاز پهلو ستاند و به هر نوع بدن این هم به نفع نیروسنجی ورزشگر سفید پوش است. انعام نوروزی در تاجیکستان $10,000. 27 کشور سیاره امروز هم مهمان مردم تاجیکستانند و با شکوه‌ترین ایده که امروز تنتنه دارد در تاجیکستان ما هم در عرفه این جشن با شکوه اجدادی قرار داریم نوروز بین المللی که آغاز این چاره‌بینی های محتشم نوروز بین المللی را باز هم این مسابقه بین المللی زینت دیگر داد. برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه در چهارمین مسابقه بین المللی 100 نفر انقریب 3 کم 100 نفر پهلوان از 27 کشور دنیا به تاجیکستان آمدند و امروز هم ما تنتنه و شهامت و نفوذ و نصرت و جلال هم نوروز رو میبینیم و هم گشتین اجدادی گشتینگیری رو در رفت تلاش ایدیبک و خرسند. بله اندک سهلنگاری ها و سستی ها هم به نظر می رسد و مخصوصا ایدیبک که تحت رهبری شیرعلی بزرگ مشت ورزی میکند در این جریان باید جدی تر باشد. برای خرسند کوگانوف باکی نیست که این لحظه باز هم ثانیه ها پشت سر گردم تنبه نه در لحظه که خیلی هم هیجان بود الکی ایدیبک مجازات شد و خرسند ببینید که آگاهی دارد، تنبه دارد، بدن دارد. ایدیبک در 40 ثانیه وقتی باقی مانده چه کار میتواند به نفع خود سامان دهد؟ راه دیگر ندارد، توکل میکند به پیش میرود. همین طور هم باید باشد، راهی برگشت نیست. حالا در مرحله باخت قرار دارد. اینجا دیگر با صورت افزایی اگر تواند، چون مبارزه شتوربابین را با پهلوان گرجی دیدیم که شتوربابین افضلی داشت و در نهایت کار پهلوان گرجی چگونه پرتافت حلال انجام داد و دست بالا گردید. کامرانشاه اوستاپریان نوریدین دورانوف یک چهره سرشناسی جودو و یک نفر موفق فوتبال به هم علاقمندی و پیوندی ورزش که امروز هم در عید با شکوه نوروز بین المللی همه ورزشگران به این کاخ محتشم آمدند تا که منتخب تاجیکستان را دستگیری کنند. با همین ترتیب نیروسنجی آخرین 4-1 نهایی به انجام میرسد و خرسند کوگانوف در این دیدار غلبه را به دست می آورد و به مرحله نیمه نهایی می براید. با چیکایدزه از گرجستان کوگانوف پهلوان تاجیکستان نیرو می سنجد در واخور نیمه نهایی خلیفه با بهرام صوفیوف و اکنون تقدیر رقابت بعد چند لحظه که حل و فصل شد شما شاهد خواهید شد. خب بار دیگر درود به همه نفرانی که جریان خوازمایی ها را
тамошо доштанд ва ҳамакунун дар марҳилаи ниманиҳои вазни 65 килограмм ду намояндаи тоҷикистон бо ҳам рӯбарӯ гардиданд. Мулло Раҷаб Халифаев яктаки сафед ба бар кардааст ва ҳарифаш Баҳром Суфиев ки гуфтем намояндаи дигари Тоҷикистон бо либосҳои сабз андари майдон шуданд барои роҳ ёфтан ба марҳилаи баъдӣ ҳамакунун нерӯсанҷӣ мекунанд. дар мавриди ҳунарнамои ҳарду ин паҳлавон албатта хуб медонем. дар гӯштинҳои миллӣ таҷрибаи хосае ки доранд албатта писанди мухлисон ҳам ҳаст. То ба ин марҳила роҳ ёфтани ҳарду ин паҳлавон ҳам албатта бесабаб нест. хуб, талошҳо барои касби имтиёз. хуб, Мулло Раҷаб Халифаев акнун аз гиребони Баҳром як лаҳза дошт, вале иҷоза надод Халифаев барои иҷрои усул. ҳамоно як лаҳзаи дигар барои Мулло Раҷаб Халифаев имконияти хубе буд, аммо аз ҳунару малакае ки Халифаев дорад Баҳром Суфиев ба хубӣ огоҳ ҳаст. ба ҳамин хотир дифоъ мекунад. шинохти хуб ҳам доранд ҳарду ин паҳлавон аз ҳамдигар. аз ҳамин хотир нерӯсанҷӣ то ҷое гумонам ки баробар сурат хоҳад гирифт. Баҳром Суфиев як маротиба огоҳӣ гирифт. акнун барои баромадан ба марҳилаи ниҳоӣ рақобати ҳарду ин паҳлавонон, нима ниҳоӣ рақобати ҳарду ин паҳлавонон акнун то куҷо диданӣ хоҳад буд. ин ҳамон равишҳое ки ҳарду истифода мебаранд нишон медиҳем. ба ҳар ҳол талошҳои Халифаев инҷо хубтар аст, беҳтар аст. тоза қаҳрамони Тоҷикистон аст. Мулло Раҷаб Халифаев як пойзании хубе дошт инҷо. Мулло Раҷаб Халифаев дар қаҳрамонии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2023 дар худи ҳамин сол унвони қаҳрамониро ба даст овард. бениҳоят ҳунари арзанда нишон дода буд Халифаев дар қаҳрамонии Тоҷикистон. довари ӯзбекистонӣ ишора мекунад ки гиред иброҳим Каримов аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва инҷо як мавқеияти хуб барои Халифаев. ин ҳаракаташ баҳогузорӣ нашуд. Баҳром Суфиев ҳам ҳунараш шоиста аст. дар қаҳрамонии Тоҷикистон мақоми сеюмро гирифт. оид ба гӯштингирӣ ва акнун аз пасгиребони ҳариф ин навбат мустаҳкам доштааст Халифаев ва барои иҷрои усул талош мекунад. воқеан ҳам имрӯз мушоҳида шуд тантанаи мардонагӣ, тантанаи иду гӯштингирӣ дар Тоҷикистон ва инҷо меҳмонон ва он варзишгароне ки аз кишварҳои хориҷ омаданд тавонистанд то ҳадди имкон ҳунару маҳорати худро нишон бидиҳанд. аллакай огоҳӣ мегирад Баҳром Суфиев. ҳамон ҳаракатҳое ки Мулло Раҷаб Халифаев дорад ба он оварда расонд ки камфаъолӣ дар ҳаракатҳои Баҳром Суфиев мушоҳида шавад. чун болотар ҳам гуфтем ҳарду ин паҳлавон аз ҳамдигар шинохти хуб доранд, ба ҳамин хотир бо эҳтиёт ҳунарнамоӣ мекунанд, фосила мегиранд ва баъдан ҳамон пойзаниҳое ки бори сеюм аст ки аз ҷониби Мулло Раҷаб Халифаев иҷро мешавад наздик аст, хеле наздик аст ба ғалаба. аммо инҷо Баҳром Суфиев чизе ишора мекунад ба ангушташ. инам намояндагони кишвари Туркия ки барои мо шумо нишон дода мешавад. хуб,
خلیفایف در مرحله اول نماینده هندوستان را تسلیم کرد. گوراو نیک هیل و بعدا مسلم بک کریموف را از تاجیکستان تسلیم کرد و اکنون به این مرحله آمد. بهرام صوفیوف باشد در مرحله اول آزاد بود، بعدا نماینده تاجیکستان معذرت نماینده کشور کویت را شکست داد، حسن مهدی را. و اکنون بعدا اینجا یک حرکت دیگر از جانب ملا رجب خلیفایف که بعدا بهاگذاری شد. پیش از این رقابت نماینده کشور روسیه را تسلیم کرد بهرام صوفیوف. کتک باسایف رو و با این مرحله آمد. همین است مولانا رجب خلیفایف که چون گفتیم هنر خیلی شایسته دارد در رشته گوشتنگیری. پهلوان منطقه رشت در زودو هم در گوشتنی جودو هم هنر شایسته بود. امروز البته مخلصان با این تالار خیلی زیاد آمدن، اما نه با آن درجه ای که در گوشتن‌های میدانی شرکت میکردن. از 20,000 30,000 40,000 تا 60,000 مخلصان به میدان‌های گوشتنی که در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان میشوند شرکت میکنند. اما امروز هم دوستداران این رشته ورزش به تالار آمدند و دستگیری میکنند پهلوانان را. در مجموع خیلی خوشایند است که گوشتنگیری همکنون مقام بین المللی که کسب کرد. برگزار کردن همین گونه مسابقه ها تجربه خیلی خوب می شود برای پهلوانان ما. خب بهرام صوفیوف برمیگردد بعد از آنکه یک لحظه از بینیش کمی حساب گرفت و رقابت را ادامه میدهد. ثانیه های با شمار موندن همانا با یک بدن خلیفایف پیش صف است و بدن را با حلال تبدیل داد مولا رجب خلیفایف و اکنون راه خود را به دور نهایی میبرد. خلیفایف به مرحله نهایی راه خود را هموار کرد. خیلی واقعا هم هنر شایسته نشان داد. از اول معلوم بود چگونه هنرنمایی میکند خلیفایف. براسیان رویخط داوران در نزد ما نیست که ما خوبتر دانیم که داوران از کدام کشور هستند. به هر حال تا حد امکان کوشش میکنیم. خب نماینده جمهوری تاجیکستان با یک تکی سبز در میدان میشود. قایم شکرانوف ولی از سبب نبودن حریفش از عربستان سعودی عبدالله بابقی او راه خود را به دور دیگر هموار میکند. قایم شکرانوف واقعا در فصل زیبای بهار که نوروز بین المللی همیشه بروز در تاجیکستان حکم فرمایی میکند برگزار کردن
این مسابقه واقعا هم مهم و سر وقتی است. مهم و سر وقتی است و همان مکافات های عالی که برای پهلوانان اینجا از جانب تشکیل کنندگان این چهاربینی با شکوه گذاشته شده است. بهترین هوسمندی برای پهلوانان به حساب می رود. اکنون توجه میکنیم به رقابت دیگر که کدام از پهلوانان هم اکنون هنر و مهارت خود را باید نشان دهند. خب طبق همان صورت مجلس باید رحمت الله بک فرهادов از تاجیکستان و رستم تورسبеков از جمهوری قرقیزستان اندر این میدان شوند. خب اینجا مرحله نیمه نهایی باید صورت گیرد در وزن 65 کیلوگرم، جایی که خورسانقول کوگانوف از تاجیکستان و نیکو تسکادزایف از گرجستان باید نیروسنجی کنند. هر دو هم با ایستگی روی گله می آیند. خورسانقول کوگانوف از تاجیکستان است و همین چهره‌ای که در اکران‌های ما و شما است از گرجستان. خب این مرحله نیمه نهایی است که توجه میکنیم تا خورسانقول کوگانوف میتواند که بر مقابل این حریف گرجستانیش ظفر یابد و رای خود را به فینال رود، جایی که مولا رجب خلیفایف غالب این جفت را انتظار است. خب همینطور همه چی آماده است، داوران آماده هستند، ورزشکاران آماده هستند، رقابت آغاز خواهد شد. خب همینطور با یک تک سفید نماینده کشور گرجستان نیکو تچکایدزه لباسهای سفید چون گفتیم با بر کرده است و خورسانقول کوگانوف از تاجیکستان یک تک سبز. با امر داور گیرید رقابت شروع می شود و توجه میکنیم به هنرنمایی هر دو این پهلوان که تا کجا برای مخلصان دوستداران این رشته اجدادی یک هنر شایسته را نشان میدهند، زیرا مخلصان چون گفتیم خیلی زیادند در اینجا. خب این شکلی حرکت نادرست داشتن. آگاهی اول با نیکو از گرجستان داده می شود. خورسانقول کوگانوف یک لحظه توجه کرد برای با سر زانو نشسته پرتاب کردن، ولی نتوانست. این حرکت کوگانوف شاید بدن باشد، اما نه. به هر حال از آغاز رقابت معلوم می‌گردد که کوگانوف چگونه فعال است. با سر کتف نوبت می‌خواست پرتاب کند ولی نتوانست. یک حرکت دیگر. نماینده گرجستان تا به این مرحله آمدن خیلی البته هنر شایسته نشان داد. این هم به خاطر نادرست داشتن از آستین آگاهی به کوگانوف. خورسانقول نماینده تاجیکستان هر دو هم اکنون مجازات شدند. وای سر زانو نشسته میخواست پرتاب کند. نیکو تچکایدزه گرجستانی ها در رشته گوشین جودو خیلی موفقند.
و یک نوع گوشتینگیری خود را هم دارند گرجی ها. خیلی خوب است که در این مسابقه بین المللی از کشور گرجستان هم پهلوانان میدان را زیب دیگر میدهند. حرکت های هر دو هم اکنون نوبت به نوبت جدی تر می شود. خورسندقل کوگانوف بیشتر ببینید با طرف راست حرکت میکند. یک پایزنی دیگر از جانب نیکو تیچیکایدزه و سر کتف هم اینجا میخواهد حرکت کند. در آغاز این رقابت یکم فعالی بود ولی دیگرتر شد. و اینجا یک حرکت خیلی خوب داشت نماینده گرجستان. بعداً بهاگذاری شد این حرکت پهلوان گرجستانی. وای چگونه به آسانی تسلیم شد خورسندقل کوگانوف. حلال خیلی با سادگی همین روش رو اجرا کرد. نیکو تیچیکایدزه و دستش بالا می شود با امتیاز حلال. هم اکنون با مولا رجب خلیفایف ما هنر ارزنده این پهلوان گرجستانی را خواهیم دید. کوگانوف در اول فعال بود ولی بعداً هنرنمایی دقیقه های آخرش آنقدر قابل قبول هم نبودند و این پهلویی که قبلا به دست آورده بود و این حلال امتیازی حلال اکنون پهلوان گرجستانی به فینال رفت. در مرحله اول نماینده بلغارستان را شکست داد دمیتری موچیلا و بعدا نماینده باز بلغارستان را شکست داد. نه این نمون مرحله اول بود. بعدا نماینده تاجیکستان را تسلیم کرد. دوستان عزیز، بیننده های گرامی، هواداران و علاقمندان گوشتین جذاب و دیدنی ملی گوشتینگیری، یک بار دیگر شما را خوش آمد میگویم به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه و این هم مجمع ورزشی قصر تنیس و ورزش های آبی شهر دوشنبه و اینک فینال، جایی که خوشطالعان برای به دست آوردن زینه افتخاری تلاش خواهند کرد. داوران کلشان داوران درجه بین المللی هستند دوستان عزیز که رقابت های نهایی را داوری میکنند و در داوری این داوران واقعا هیچ شک و تردید نبود. امروز همه واقعا عادلانه صورت گرفت. این خلیفایف مولا رجب هست و این هم نیکو چیکایدزه ورزشگر گرجستان، یک قدرت پهلوانی از کشور گرجستان با یک تک سفید. این چهره که روی تصویر نزدیک مشاهده می‌فرمایید خلیفایف مولا رجب که واقعا شایسته هنرنمایی کرده بود در رقابت‌های بین المللی هم برای تاجیکستان نشان آورده است. نشان طلای او را، نشان نقره او را به خوبی یاد داریم دوستان عزیز از یک فصل از گرند اسلم جودو جهانی و در چنگ اول یا همان جست اول
هیچ اتفاق نیفتاد در همان جهد اول. اکنون ببینیم در جهد دوم چی میشود. خلیفایف که از ورزشگران گرجستانی شناخت خوبه دارد. ببینیم چی اتفاقی میافتد در این رقابت. موقعیت قپیدن از سمت چپ گریبان حریف، ولی ورزشگران گرجی احساس میکنند فوراً که هماورد آنها به هجوم میآید. اجرای اصول هلوک معمولی، ولی ضد حمله رو دیدیم چگونه صورت گرفت از سوی ورزشگر گرجستانی. اکنون در جهد نوبتی تلاش برای دریافت و قپیدن موافق. یک بار دیگر هم به سمت چپ خلیفایف که ویژگی مهارتش به سمت چپ اجرا کردن اصولهای پرتابی سراپا هست. این حریفان را تا جای سرگیج میکند. اومد تیلای نخستین تاجیکان و یک پایزنی ساده، یک بدن برمغان میارد برای خلیفایف. از این ورزشگر گرجستانی به وجه میآید احتمال دارد که سبک رقابت هم تغییر یابد. پایزنی ها هم متفاوت می شوند. سمت قپیدن به نظر می رسد خلیفایف در فرم خوب است. اجرای اصول به سمت راست می کند. این هم ویژگی مهارت است. این هم همان خصوصیتی که نه هر ورزشگر به آن قادر هست، یعنی به دو سمت پرتاب کردن اصول ها و کمکاری باعث به آن می شود که یک آگاهی دیگر بگیرد. چیکایدزه نیکو برتری کولن بر سود پهلوان ما هست. مرحله قپیدن رو خوب شروع میکند و ورودش هم بسیار با مورد هست. یعنی وارد شدن برای همون اجرای اصولی که در مد نظر دارد خلیفایف و به این ترتیب همون هلوکی معمولی سراپا شور و شوق را برمیانگیزد در محل برگزاری سالن برگزاری مسابقات که امروز واقعا دوشنبه شهر را بار دیگر همچون یک شهر ورزشی معرفی کرده. امروز رقابت هایی که بین المللی هستند در این مجمع باشگاه برگزار می شود و ما اینجا مسابقات گران پری دوشنبه را مراتبه اول میزبانی خواهیم کرد و یک مراتبه دیگر همان اصول مورد نظر خلیفایف. واقعا به این ترتیب پیشتازی کردن در برابر پهلوانان گرجستانی این هم مهارت هست، استعداد خوبه هست. و یک پرتاب سر شانه خیلی عالی، اما تا به پایان بردن آن چندان فرصت خوب هم نبود، ولی آغاز بسیار خوبه کرد در همان جست و خیزی که داشت خلیفایف، در همان پایزنی به بالای گلم جفت پای ها پرتابی بالای شانه را به همان شیوه اجرا کردن. اول با زانو نشستن و بعدا اجرای اصول واقعا ماهرانه و این هم حرکات معمولی قپیدن از پس گریبان حریف. این برتری هست و ببینید چگونه میگریزد. ورزشگر گرجستان احساس میکند که اگر به سمت راست هم ورود شود خلیفایف مولا رجب احتمال دارد که او بازنده شود، اما با این ترتیب اجرای اصول و یک حلال بسیار ماهرانه، اما داور میگوید این پهلو هست. از نظر ما حلال بود، خیلی عالی، احسن. با چنین استعداد فوق‌العاده خلیفایف نه تنها در گشتین جدا بلکه در گشتین ملی گشتینگیری هم خیلی خوب درخشید. یک دقیقه کامل تا پایان وقت اساسی است. یک پهلوی دیگر برای خلیفایف کار را در اینجا تمام خواهد کرد و خلیفایف
طلای اول رو برای تیم ملی گوشتنگیران گوشین ملی گوشتنگیری رقم خواهد زد. و این هم فرار و گریز از حمله حریف. خلیفایف که در مشغولیت‌های تعلیمی دست جمعی یا همون اجرای اصول و یک پهلوی دیگر این حلال کامل از شور و شوق مخلصان را ببینید دوستان. و این هم همون هیجانی که در محل برگزاری مسابقات واقعا مخلصان را به شور آورد. خلیفایف مولا رجب اوج اصولهای صنعت کشتی ملی تاجیکان را به اجرا در آورد و واقعا هزار مخلص گوشتن ملی را ببینید چگونه شد کرد. او گرجستانی را از صدر راه برداشت در فینال که واقعا ماهرانه بود. امروز گرجستانی حریفان ممتاز را از صدر راه برداشته بود ولی در فینال عاجز ماند. از این چهره خلیفایف مولا رجب پهلوان ناماشنای تاجیک که با گوشتن ملی زمان پیوست که مدال نقره گرند سلم رو در کارنامه داشت و واقعا ماهرانه یک شاهکاری کرد. یک بار دیگر ببینیم چگونه یک پایزنی در همون لحظه های اول این بدن بود. بار دیگر میبینیم از زاویه های دیگر که کارگردانی ما این تصاویر رو منظور میکند. بعدا حلوک معمولی بیرونی که ما میگفتیم حلال است ولی داور گفت این پهلو هست. یک بار دیگر میبینیم این پهلوی اول امتیازی پهلو برادری امتیازهای حلال و با این ترتیب حریف رو بسیار چرخشی کامل دادن. این اوج اصولهای گوشتن ملی ما است. حلال به همین ترتیب طلای اول در دسته وزن 65 کیلو در تاجیکستان خواهد ماند. خلیفایف مولا رجب برنده نشان طلای چهارمین مسابقه بین المللی گوشتنگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه شد. دوستان عزیز اکنون رسمی تقدیم جایزه ها از جایی که غالبان و خوشطالعان وزن تا 65 کیلو مدال و افتخارنامه و تحفه های پولی خود را از دستان سعیدزاده فردوس همراه معاون رئیس شهر دوشنبه دسترس خواهد کرد. در دسته وزن 65 کیلو دوستان عزیز یادآور میشم که بهرام صوفیف این چهره از تاجیکستان که مدال برنجی را به گردن آورد و همچنین کوگانوف خورسندقل دو ورزشگر ماهر تاجیکستانی در دسته وزن تا 65 کیلو مدال برنجی گرفتند. با آنها $3000 آمریکایی تقدیم می شود. این واقعا یک خوشطالعی و شانس خوبه برای این ورزشگران بود. و در فینال دوستان عزیز نیکو چیکاییدزه که شکست خورد این پهلوان گرجستانی صاحب $7000 آمریکایی می شود. و این هم مولا رجب خلیفایف چهره که مدال طلای اول رو برای ورزشگران تاجیکستان برمغان آورد و او اکنون مدال طلای چهارمین مسابقه بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را به گردن می آویزد و به او $10,000 آمریکایی تقدیم می شود. این تحفه های واقعا شایسته برای ورزشگرانی که در این مسابقات بین المللی اشتراک میکنند. مراتبه اول است که در تاریخ مسابقه های بین المللی
тоҷикистон чунин иқдомоти шоиста сурат мегирад, он ҳам аз сӯи раиси муҳтарами шаҳри душанбе рустами эмомалӣ сурат мегирад ва шаҳри душанбеи варзишӣ имрӯз дӯстони азиз дар баробари оне ки сонатҳои ниёгонро ин урфу анъанаҳои миллии тоҷиконро имрӯз ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад, садҳо мусобиқоти байналмилалии дигарро ҳам мизбонӣ хоҳад кард ва карда буд хоҳад кард ки инро мо борҳо дидаем. Ино ҳам дӯстони азиз хуштолеони дастаи вазни то 65 кило ки миёни онҳо Халифаев Муллораҷаб бо ба намоиш гузоштани санъати волои куштӣ воқеан он гуфтаи Саъдӣ ки 360 банди фохир бидонистиро Халифаев Муллораҷаб дар ин ҷо ба иҷро даровард ва барандаи нишони тилло шуд. Воқеан шӯру шавқи ҳазорон мухлиси гӯштини миллиро дар маҳалли баргузори мусобиқот қасри теннис ва маҷмӯи варзишии обии шаҳри Душанбе барангехт ва ҳамчунин медали аввали тиллоро ба даст овард. واقعا دوستان عزیز این شور و هیجان و این احساساتی که از نزدیک میبینن بینندگان و مخلصان این یک واقعا لحظه واقعا تصویر نشده است. برای این حس رو درک کردن، برای این هیجان رو دیدن باید از نزدیک این مسابقات با نفوذ بین المللی رو ببینید.